Waramutse neza ikaze muri amakuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kanda aho kuri subscribe niba utarabikora, kore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ikaze. U Rwanda rugiye kwakira toni 40,000 z'ibikomoka kuri peteroli. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yatangaje ko u Rwanda ruzakira ubwato bwa mbere bw'ibikomoka kuri peteroli bingana na toni 40,000 mu mpera za Nyakanga 2026 bukazaba bugeze ku cyambu cya Tanga muri Tanzania. Ibi yabigarutseho kuri uyu wa kane hari ku itariki ya 9 Kamena 2026 ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi ibikorwa bya guverinoma byo kongera ubushobozi bw'u Rwanda mu kubungabunga ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage hibandwa ku guhangana n'ibibazo bikomoka imbere mu gihugu n'ibituruka hanze yacyo. Dr Nsengiyumva yavuze ko binyuze mu bufatanye n'ibihugu bicukura bikanatunganya ibikomoka kuri peteroli n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu horohejwe uburyo bwo gutumiza ibikomoka kuri peteroli. Ku itariki ya 29 Kamena 2026 u Rwanda rwagiranye na Kenya amasezerano y'ubufatanye ajyanye no gutumiza ibikomoka kuri peteroli binyuze ku cyambu cya Mombasa. Aya masezerano agamije gufasha u Rwanda kubona ububiko bw'ikorezi n'imiyoboro ya peteroli muri Kenya. Aya masezerano kandi azashyiraho uburyo bwa leta ku yindi mu gutumiza peteroli, bikaba byitezwe ko bizafasha u Rwanda kongera umutekano w'ibikomoka kuri peteroli, kugabanya inzitizi mu bwikorezi no gutuma itumizwa ryabyo riba riteganijwe neza. Yakurikiwe nayo u Rwanda rwasinyanye na Tanzania yo gutumiza lisansi n'amazutu binyuze ku cyambu cya Tanga. N'amasezerano yasinywe na RNEC na Gulf Bulk Petroleum Tanzania Limited. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli biri ku isoko ry'u Rwanda nibyo ku itariki ya 5 Kamena 2026 aho litiro ya lisansi igura amafaranga 2,938 mu gihe litiro y'amazutu yo igura amafaranga 2,927. Aho hari ku kinyamakuru igihe.com. Naho ku kinyamakuru Umuseke, umuyobozi w'ishuri wakubiswe ikintu mu mutwe yitabye Imana. Muhirwa Paulin wayoboraga ishuri rya Groupe Scolaire Shori yapfuye nyuma yo gukubitwa ikintu mu mutwe akajyanwa kwa muganga arembye. Urupfu rwa Muhirwa Paulin wayoboraga Groupe Scolaire Shori rwabereye mu bitaro by'Ikabgayi mu gitondo cyo kuri wa kane ari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 2026. Bamwe mu babonye Muhirwa Paulin amaze gukubitwa ikintu mu mutwe babwiye ikinyamakuru Umuseke ko nta cyizere bari bafite cyuko ashobora kubaho kubera ko bamugejeje kwa muganga ari muri koma ndetse ko atabashaga kuvuga. Muhirwa Paulin yakubiswe ikintu mu mutwe ku itariki hari kwa 6 w'icyumweru gishize ahagana saa 2 z'ijoro agiye kugera iwe mu mudugudu wa Binunga mu kagari ka Makera murenge wa Cyeza. Umugore we yamubonye mu rukerera hajyanwa kwa muganga ari naho yaguye. Umwe mu bari bamurwaje avuga ko abaganga basanze igufa ry'umutwe ryacitsemo kabiri ndetse byageze ku bwonko. Uyu muturage yabwiye Umuseke ko abagizi ba nabi bamutwaye telefoni, amafaranga, igikapu kirimo imashini ya mudasobwa nibyo yaramaze guhahira urugo. Mu nkuru y'ikinyamakuru Umuseke ibanza avuga ko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye Umuseke ko polisi yamaze gufata abagabo 4 bafungiye kuri station ya polisi iherereye mu murenge wa Nyamabuye. Muhirwa Paulin asize umugore n'abana 3 ujya kwigendera akomoka mu karere ka Rusizi, gusa abamuzi bavuga ko umuryango mugari we utuye i Rubavu. Tukiri kuri iki kinyamakuru, hari umucungamutungo uvugwaho kunyereza miliyoni 6 akaba afunzwe by'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo iminsi 30 umucungamutungo wa koperative icunga umutekano Umoja ni Nguvu Rwanda Cooperative. Iyi koperative icunga umutekano mu isoko ry'akarere ka Nyanza mu bigo by'amashuri n'ahandi. Obed Sibomana wari umucungamutungo wa Umoja ni Nguvu Rwanda Cooperative yagejejwe imbere y'ubutabera haregwa kunyereza amafaranga miliyoni 6,143. Aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza yakanye ibyinyerizwa ry'ayo mafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko uwo yari umucungamutungo wa koperative yajyaga kubikuza amafaranga. Umushinjacyaha akavuga ko Obed abazwa yemeye ko ubwo yari umucungamutungo hari amafaranga yabikuzaga. Umushinjacyaha akomeza avuga ko hari raporo yakozwe n'umugenzuzi wo mu kigo gishinzwe amakoperative yabigaragaje. Obed Sibomana imbere y'umucamanza yahakanye icyaha aregwa avuga kuri raporo yakozwe n'umugenzuzi w'ikigo gishinzwe amakoperative byanatumye afatwa agafungwa. Yasabye ko yajyanwa ku biro yakoreragaho kugira ngo yerekane impapuro zigaragaza ayo mafaranga uko yabikujwe n'ibyo yakoreshejwe, ariko bitakozwe kandi ibyo
iyo byemererwa ngo byari gusobanuka. Obed Sibomana ashingiye ko atatoroka ubutabera avuga ko umugore we arwariye mu bitaro bya CHUK nawe ubwe akaba arwaye agasaba ko yakurikiranwa adafunze. Maître Celestin Nshimiyimana wunganiye Obed Sibomana yavuze ko muri dosiye y'umukiriya we hagaragaramo raporo yakozwe n'umugenzuzi w'ikigo gishinzwe amakoperative, ariko umukiriya we nta bisobanuro yatanze kuri iyo dosiye, bityo iyo raporo yatanzwe umukiriya we nta bisobanuro yitanzeho, nta mategeko bikurikije. Umunyamategeko we yavuze ko ayo mafaranga yabikujwe komite yose yabaga yabyemeye, ariko atemerewe kujya kwerekana impapuro z'iby'ayo mafaranga yakoreshejwe, bityo ko akwiriye kurekurwa. Maître Celestin Nshimiyimana ashingiye ko umukiriya we atakira umucungamutungo w'iyo koperative, bityo atagifite ububasha bwo gusibanganya ibimenyetso kandi atuye. Ikindi yasabye ko yagira ibyo ategekwa kubahiriza mu gihe ubutabera bwamushakira bwamubona. Umucamanza yariherereye yanzura ko hari impamvu zikomeye zituma Obed Sibomana akurikiranwa afunzwe by'agateganyo iminsi 30. Obed Sibomana ari umucungamutungo w'iyo koperative ufunzwe by'agateganyo, yaje akurikira perezida w'iyo koperative witwa Pascal Munyanziza wari ushinzwe abakozi, Hategekimana Vincent wari ushinzwe gucunga abakozi, ariwe Kayumba Charles, bose bafungiye mu igororero rya Huye. Saba bakurikiranwa n'ubutabera bafunzwe gusa, kubera ko n'abandi bayobozi bari baravuye muri iyo koperative nabo bafashwe barafungwa, ariko baza gufungurwa barimo wari perezida wayo Eliot Mwitende n'abandi. Amakuru hakavuga ko bo bagiye imbere y'ubutabera bemera ko banyereje amafaranga barayishyura barafungurwa. Uretse ibyo hari abandi bashakishwa cyane. Amakuru yizewe Umuseke wamenye bakaba baramaze guhungira hanze y'u Rwanda, uko inkuru iri ku kinyamakuru Umuseke akadomorwa. Ku kinyamakuru Umuseke akadomorwa, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge gikomeje gufata intera ikomeye, uburyo yavuze ko ari icyorezo mu bindi, kubera ko kugeza muri Kamena 2026 zari zimaze kwica abantu 44. Dr Sabin Nsanzimana yabitangaje kuri uyu gatatu tariki ya 8 Nyakanga 2026 mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda. Yavuze ko inzoga zitujuje ubuziranenge hari ikibazo gikomeye cyane, ndetse ko ari icyorezo mu bindi. Yavuze kandi ko iki kibazo gikomeye gikwiye guhagurukirwa n'abanyarwanda bose, cyane ko uko abantu bagenda banywa izi nzoga ari nako zigenda zibagira imbata. Yagaragaje kandi ko igiteye inkeke ari ibikoresho n'ibinyabutabire bikoreshwa mu kuzikora, aho usanga harimo n'ibifatwa nk'uburozi. Ubushakashatsi ku buzima n'imibereho y'abaturage mu Rwanda bwo mu mwaka 2025 bugaragaza ko umugabo umwe muri 2 n'umugore umwe muri 5 banywa inzoga. Minisitiri Sabin yavuze ko nabyo ari ikibazo gikomeye, kubera ko hari n'abazinywa zikabica. Minisitiri Sabin kandi yasabye abaturage guha agaciro ubuzima bwabo, bakirinda kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge no kwitondera ibyo banywa muri rusange. Mu bijyanye n'imyidagaduro, hagikandagiza ikirenge i Kigali, Ashton Hall yashimye Kagarara amumenyesheje u Rwanda. Saa 8 z'igicuku cyo kuri wa gatanu nibwo umunyamerika Ashton Hall, Indian Ashton Hall ndetse na Ashton Small uzwi nka Kagarara bageze mu Rwanda bavuye muri Benin, aho bari bamaze iminsi mu rugendo ruzenguruka ibihugu bitandukanye bya Afurika. Nubwo bari bageze masaha y'ijoro, abanyamakuru n'abakunzi babo bari benshi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe, aho bari baje kubakira. Kigera i Kigali, Ashton Hall yavuze ko yishimiye gusura u Rwanda, igihugu kivukamo inshuti ya Ashton Small uzwi cyane nka Kagarara. Abajijwe niba yarasanzwe azi u Rwanda mbere yo guhura na Kagarara, yagize ati mvugishije ukuri mbere ntabwo nari nzi u Rwanda, ni Ashton Small watumye ndumenya. Uyu musore kandi yasabye abanyarwanda gukomeza kwizera inzozi zabo no kudacika intege, kabone niyo haba hari abazibona nk'izidasanzwe. Uyu Ashton yanagaragaje ko yishimiye uko Ashton Small akomeje kwiyongera cyane mu mubare w'amukurikira ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Instagram. Yasabye abanyarwanda bose kumukurikira kugira ngo ibikorwa bye bikomeze kugera kuri benshi. Ku ya 16 Kamena 2026 nibwo Ashton Small yasangije abamukurikira amashusho atumiramo Ashton Hall gusura u Rwanda no kwibonera impano zidasanzwe z'abanyarwanda bafite ubumuga. Kuva icyo gihe izina rya Ashton ryatangiye kwamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho kuri ubu abarirwa mu banyarwanda bafite umubare munini w'abamukurikira kuri Instagram, kubera ko barenze 300,000. Kwamamara kwe kwihuse bitewe ahanini n'urugendo amaze iminsi akorana na Ashton, umunyamerika wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho agaragaza imyitozo ikomeye akora, by'umwihariko iyo kwiruka. Uyu kandi aherutse
aherutse gutangaza ko yemeje gufasha Ashton Small uzwi nka Kagarara kugera nibura ku bamukurikira miliyoni kuri Instagram ndetse no kumushyigikira mu bindi bikorwa bitandukanye. Mu rugendo rwabo ruzenguruka Afurika, u Rwanda rubaye igihugu gikurikiye Ghana, Cameroon, Nigeria, Benin bagezemo. Mu minsi iri imbere Ashton na bagenzi be bategerejwe gusura ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali, banasura urugo rwa Kagarara ndetse banitabira ibikorwa bitandukanye byateguwe muri urwo ruzinduko. Naho umunyarwenya Tenge Tenge agiye gusura u Rwanda ku nshuro ye ya mbere. Umunyarwenya Sad Sozi uzwi nka Rango Tenge Tenge ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda agiye gusura u Rwanda. Uyu munyarwenya binyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko azaba aje mu gitaramo mu iserukiramuco rizaba ku itariki ya mbere Kanama 2026. Iri serukiramuco rizabera ku mbuga ya Tente Kids Play Center iherereye ku Kimihurura tariki ya mbere Kanama 2026. Tenge Tenge n'umwana w'umunyarwenya w'imyaka 13 y'amavuko uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga guhera mu mwaka wa 2023 bitewe n'imibyinire yisekeje ndetse no gukora ibintu bitangaje mu maso ye manini. Mu mwaka wa 2023 uyu mwana w'umuhungu yatangiye kwigarurira amarangamutima y'abantu ubwo yashyiraga amashusho ye hanze arimo naho yari ari kuririmba mu ndirimbo agira ati Tenge Tenge Tengerere. Icyo gihe byanamuhaye abantu babarirwa muri miliyoni z'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, barimo abasaga miliyoni 12 n'igice kuri TikTok, miliyoni 2 kuri Instagram ndetse n'ahandi. Rango Tenge Tenge yarushijeho kwamamara mu Rwanda kuva muri Gashyantare 2024 ubwo yahuriraga na The Ben ku rubyiniro muri Uganda. Icyo gihe uyu mwana w'imyaka 13 y'amavuko yanahundagajweho amafaranga n'abafana bari bitabiriye icyo gitaramo cy'urwenya cya Comedy Store UG cyari cyabaye ku ya 14. Nitwasoza tuterekeje mu gikombe cy'isi. Ibihugu byose bya Afurika byasezerewe mu gikombe cy'isi. Ubufaransa bwo bwageze muri kimwe cya kabiri. Ibitego bya Kylian Mbappe na Ousmane Dembele byafashije Ubufaransa gutsinda Morocco ibitego 2-0 kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi cya 2026. Muri uyu mukino wa kimwe cya kane wabereye kuri Gillette Stadium ku mugoroba wo kuwa kane, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yatangiye iri hejuru ndetse mu minota 4 ya mbere Maroc yari imaze kurokoka inshuro 2 aho Mbappe yarekuye ishoti remereye rinyura ku ruhande gato, abandi nabo bagerageza gutera imitwe n'ubundi buryo bushaka ibitego. Uyu mukino kandi wasize Mbappe w'imyaka 27 yabaye umukinnyi muto ukinnye imikino 20 mu gikombe cy'isi. Gusezererwa kwa Maroc bivuze ko nta gihugu cyo muri Afurika gisigaye mu gikombe cy'isi. Uyu mugabane wari uhagarariwe n'amakipe 19 muri yo arenga amatsinda. Ayo namwe makuru haramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Niba utarakanda subscribe banza uyikore, ukandeho ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha dusubire mu masaha ari imbere.